Dukomeje kubifuza kugubwa neza mwese bakunzi ba Minembwe TV aho muherereye hose. Uyu ni umwanya amakuru yacu reka tuyahere i Bukavu. Umutwe wa M23 kuri uyu wa gatanu wigaruye santere ya Kare yo muri teritwari ya Kare mu ntara ya Kivu y'Amajepfo. Uyu mutwe wigaruye santere ya Kare nyuma ko yirukanamo ingabo za leta FARDC ndetse na Wazalendo n'abarundi bafatikanyije. Kare yafashwe na M23 yiyongera kuri santere ya Nyabibwe. M23 yigaruriye amasaha ashize. Ifatwa ry'iyi santere bisobanuye ko inyeshyamba za M23 zikomeje gusatira indi santere Kavumu isanzwe ibamo ikibuga cy'indege. Kuri ubu hari impungenge ko M23 ikomeje gusatira mu gihe Bukavu ishobora no kuwufata. Kaminuza zimwe zo mu mujyi wa Bukavu zasohoye amatangazo zivuga ko zihagaritse amasomo kuva kuri wa gatanu kubera uko ibintu byifashe. Itangazo rya Université Évangélique en Afrique y'i Bukavu rivuga ko icyemezo cyo kuba bahagaritse amasomo bitewe n'uko hari ubwoba mu baturage, isaba abanyeshuri n'abakozi bayo gukurikirana uko ibintu byifashe bari iwabo mu ngo. Ku rundi ruhande biravuga ko Uburundi bwohereje izindi ngabo Bukavu. Ingabo z'u Burundi ziri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku masezerano y'ubufatanye mu gisirikare z'ibihugu zombi. Nyuma y'uko bivuzwe n'abantu benshi ko M23 yigaruriye agace ka Karehe kari muri teritwari ya Karehe, General Pacifique Masunzu asohoye itangazo rivuga ko yatumye intumwa ye iragenda ishika muri teritwari ya Karehe, yasanze ko ingabo za FARDC ndetse n'abarundi bafatikanye kurwanya inyeshyamba za M23 aribo bagicunze ako gace. Mu itangazo ryasomwe n'umuvugizi we yagize ati: "Tuyibutsa abaturage bose bo muri Sud Kivu ko badakwiriye gutega umwanzi amatwi kuko leta ya Kongo ntabwo izemera ko umwanzi atwara na santimetero n'imwe." Twibutsa ko General Pacifique Masunzu ariwe uyoboye zone de defense yo muri Sud ndetse na Nord Kivu. Kuri yacu tuyakomeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Trump yafatiye ibihano urukiko mpuzamahanga mpanabyaha avuga ko rutemewe n'amategeko. Perezida Donald Trump yasinye itegeko ryo guhana urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ruzwi nka ICC cyangwa CCP arushinja ko rutemewe n'amategeko hamwe n'ibikorwa byago byo kwibasira Amerika n'inshuti zayo nka Israeli. Iryo tegeko ririmo ibihano by'ubukungu no kwimaviza abakozi ba ICC n'imiryango yabo ibafasha gupereza ku banyamerika cyangwa se inshuti zabo. Trump yasinye iryo tegeko mu gihe Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu ari mu ruzinduko i Washington DC. Mu kwezi kwa 11 k'umwaka ushize, ICC yasohoye inyandiko zo guta muri yombi Benjamin Netanyahu ukekwaho ibyaha yakoreye muri Gaza. Ariko ibyo ngibyo Israel ikabihakana. ICC yasohoye inyandiko imeze nk'iyo ku mukuru wa Hamas nanone. ICC ni urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rukorera i Lahe. Urukiko rufite ububasha bwo gukurikirana ibyaha bya jenoside, ibyaha byibasira inyokomuntu, ibyaha by'intambara. Ibihugu 125 byasinye amasezerano ashyiraho urukiko. U Rwanda ntabwo rurimo. Kandi mu mwaka wa 2016 Perezida Petero Nkurunziza yavanye Uburundi mu bihugu byemera uru rukiko kuba igihugu. Uburundi buba igihugu cya mbere kivanye ku masezerano ya Roma mu mwaka wa 1998 arushiraho. Abategetsi bamwe ba Afurika bagiye banenga ko urukiko rusa n'urwashyiriweho ibihugu bya Afurika kubera yuko amaperereza yarwo n'imanza nyinshi zarwo kugeza ubu byibanze kuri Afurika. Mu mwaka washize ICC yatanze inyandiko zo guta muri yombi Perezida Vladimir Putin ku byaha akwekwaho ko yakoreye mu ntambara muri Ukraine. Ubuholandi, igihugu urukiko rukoreramo, bwatangaje ko bubabajwe n'icyemezo cya Trump. Casper Veldkamp, Minisitiri w'Ubuholandi w'ububanyi n'amahanga, yanditse ko akazi k'uru rukiko ni ingenzi cyane kurwanya ukudahana. Itegeko rya Trump rivuga ko ibikorwa biheruka bya ICC bishyira cyane mu kaga abanyamerika, kwibasirwa, kugirirwa nabi ndetse no gushobora gufungwa. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntabwo ari umunyamuryango wa ICC kandi akenshi zigiye zinenga imyanzuro y'uru rukiko ku bategetsi cyangwa se ku baturage ba Amerika. Kuri manda ya mbere ya Trump yashyizeho ibihano ku bakozi b'uru rukiko bakoraga iperereza niba ingabo za Amerika zarakoze ibyaha mu ntambara yo muri Afghanistan. Ibyo bihano byakuwe n'ubutegetsi bwa Joe Biden. Wakoze kubana natwe muri uyu mwanya w'amakuru. Iyi yari Minembwe TV. Icyo tugusaba no gukora subscribe, share, like, comment kugira ngo tubana nawe mu biganiro bitandukanye bya Minembwe TV, amakuru n'ibindi byinshi byiza tuba tugutegurira. Mugire ibihe byiza. Jewe nitwa Nkunda, iyi ni Minembwe TV.